kat sonai homa Tuhan age bani haganup negara namion terlebih itonga-tonga ni keluarga nami be asipuka kanami horja pangilion nami sada homa nami pakon di keluarga ibagas sadarion beribadah pataridahkon keluarga pe na saling mendukung bani horja pangidangion itonga-tonga ni kuriamu. Terima kasih mas sumpanayamu tongon Tuhan. Ibagas pantanangon homa hubamudo indos kon hanami par horja ni kuriamu atape haganup anggota kuriamu sage KPS resort Cililitanon. Ne bagas parnaburiton baik piainai rawat di rumah sakit atape pemulihan di rumah hubamu homa indos kon hanami. Bui sebut kon hanami tongon Tuhan ibagas pantanangon hubamu yondos konanami bereham pemulihan hubani panita nami panita junia mantawar saragi pulih konham kesehatan ni bereham semangat asibu tongon ia mendalan kon tugas pangutang jawab ni tonga-tongan ni kuriamu selaku juak-juakmu gawi botongon Tuhan kuria onpe riap marmalas niufru bani horja bangi dengon ni pandita nami sarawus kama bapa bamudo yondos kon hanami keluarga ni asena mandukung koma hubani pelayanan ni pandita namion sonai homage haganup Tuhan niompah asi tetap marondos marpangarapan hubamu o Tuhan ne bata bapa nami bagas pengarangon pe yondos kon hanami do haganup kuriamu par horja ni kuriakmu juak-juakmu disebut nami Tuhan bapa situa Julkifli Saragi nokkanlah menuju gereja mendapat kecelakaan ia sonari ibagas perawatan di rumah sakit hamnama masu-masu Tuhan haganup tambar nabi nake ini ajari paruriam homa para medis menamampen tindakan asibut Tuhan makorkon hamalumonin ibagas nadoras tomos tongonia malum boyu sementalan kon haganup aktivitas ni domubani haros nyurmu Uba muda homa ini yang kon hanami ay maba niombah ni Bapak Norman Sitio na sedang irawat homai rumah sakit sonai homa age bosman haloho niombah ni situa nami situa Pernio Saloho sonai homa situa nami situa El Fernando Purbana sedang irawat di rumah sakit saya hamba tong Tuhan na masu-masu tampar ne pinakin di sidi haganupan Masih tongon Tuhan bani tahun 2020 toluon. Sadahan nami sauhur sapikiran lah makorjaan haganup tugas pakotong jab nami bei domo kubani karwasun diormu. Mabudoh main dos kon nami haganup pakorjaan di kuriamu. Asih hama tong Tuhan nam berhajur kiton pangon harasan uban nami. Boy hanami mandala konin di bagas malas nyuhur. Gabi hamuliaan negoramu. Secara khusus kuma Tuhan. Yondos kon hanami do situa nami situa John Eprianto Sinaga. Asibirham hajur kiton panghorasan hubani terlebih Tuhan pangindon hanai bagas panorangon sonai homa agi inang Nur Khaidah boru purba hama tong Tuhan marmunubudu parguluhan ni asini bagas mandalangkon perawatan ni ham tong homa memberi semangat memberi malas nihur pulihkon kam kesehatan ni tongon Tuhan o Tuhan ibagas panorangon bohali ham mahanami mari teon ya tamu nasihol jalon nami tokinari sonai homa terlebih hurja bagal na passing negabi margo kana mendalan ko nagalup tugas nami layur tahun 2000 toluan ham tong masu-masu Tuhan gue penamin ope sihol suhut konon nami hulo belobemo tapi terbatas do kemampuan nami mangondos konin tongon Tuhan tapi boy do idadap kam haganupan ahana perlu huban nami halani ay Tuhan pasau tam haganupanin domu hubani harosu niurmu on matonggo pakon lekelek nami nayon dos kon hanami pitah mangusagah kon holong pakon idiop niurmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan si hop jana si paluah kanami amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Penginjing Lertina Saragih, kita bernyanyi Tuhan Selalu Menolongku.
Yesus hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami ase torang ganup. Sing boy dalanon nami salakah na torsa. Dopham hasoman nami torang agi huja. Amin. Salam mau bata ganupan. Ya, selamat tahun baru. Terpuji ma Tuhan. Marhitehon ni kebersama ata. Ucapan syukur tahun baruan. Parhorja ni kuria sarasot cililitan rapakon keluarga. Hata ni bata nagabe onjolan bata ibuat hanami humbani sada Tesalonika 5 ayat 10 das kubani 10 nini sonon. Tongtong manasiam marmalas niuhur. Totap martonggo. Martarima kasih pasal haganuk. Ay indo na pinindo ni naibata. Humbani nasiam marhite Kristus Jesus. Bapak inang hitahaganupan na martupu bani panorangon. Yakin doau buay tumang do malas ni hurta. Boy ilewati hita masa pandemi. Boy ilewati hita tahun 2022. Boy imasuki hita 10 Februari bulan Januarion. Boy hita das bani ibadah on. Boy hita mambasahon, mandodingkon. Sonahama rosuh ni Tuhan. Bani goluhta. Halania yang gue sobut pasal na marmalas niuhur. Yakin doa haganupan hita na martupu ijon. Doma mangahapkon ay. Bapak inang. Adong sada cerita sonon. Bani sada iyanan, adong masada keluarga, tanda kutip bapak pakon inang, na berprosesi sebagai motivator. Luar biasa do bapak pakon inangon. Na memang sangat terkenal. Buetu mang na imampuhon bani sidia, motivasi pakon halak, na mga hapkon hinadiar ni horja ni sidia. Bangkit semangat pakon manadikon segala sikap-sikap na mambahen diri ni terbelakang, na mambahen diri ni rendah, na mambahen diri ni merasa tidak mampu pakon naligan. Bani sada panorang adong ma sidia na dua memberi ceramah memotivasi banyak orang. Aima pasal marmalas niuhur, bersuka cita, berbahagia, tertawa, bertepuk tangan, bersorak-sorai, aima namasa sadokah ceramahon. Dopko siai das masih dia hubani diskusi. Humbani panorang diskusi, adong masa dahalak peserta manukun. Bapak, Nenek, apakah Anda bersuka cita karena ibu yang begitu luar biasa? Nini Bapak on, ya, saya sangat bersuka cita. Isukun mahubani inang. Inang, marmalas ni uhur maham halani Bapak na luar biasa on. Nini inang, tidak. Yo mulai mada margerger buhin ni bapaon. Salinari sukunhan namin ini. Marmalas ni uhur doham inang halani bapa na luar biasa on. Tidak. Mulai ma bapaon membuat jalan keluar. Jongjong pelan-pelan manadikon ya nanay. Salinari isukun. Marmalas ni uhur doham inang halani bapa na luar biasa on.
inang tetap bani prinsip ni tidak. Langmar malas ni uhurau halani iya ase maningun takas bay na siyam nini. Tapi marmalas ni uhur doau halani Tuhan na memberi kemampuan hubani, na memberi kemampuan hubaku, pakon na memberi kemampuan hubani na siyam. Mampu manangar, mampu maparimbagaskan, anja kakaganupan hita halani Tuhan, marmalas ni uhur mahita mulak humbani ianan on. Aima sada komitmen ni inang motivator yang sangat terkenal. Nama katahon bersuka cita bukan karena orang lain. Marmalas ni hursedo halani halak naligan, halani sindohor, halani kade-kade pakon naligan. Tapi kasih holkon doa se malas ni hurai adalah karena Tuhan. Iya. Jadi anggoy sukun hita sonari. Bapak Inang, bani suasana Natal bani tahun 2022 rado lang 3B haganup marado madong pohon Natal di rumah tak. Apakah ipajongjong oleh nyombah, inang bapa, atau isepe, tapi dong madong pohon Natal di jay. Naha. Marmalas ni uhur kita bani suasana Natal i rumah ta, apakah karena pohon Natal sudah berdiri di rumah kita? Marmalas ni uhur kita bani suasana Natal, apakah karena anak-anak kita mampu memberikan sesuatu yang luar biasa hubata? Nalang ongga terjadi, apakah nilai yang umlaut? Apakah nilai semester yang luar biasa? Apakah pekerjaan na dapat? Apakah doma marhazabuan nyombahta? Apakah kalani doma tubuhan pakopu? Bapak Inang hita ganupan Paulus paingatkon hubani Kuria Tesalonika. Pabua marmalas niuhur ai ibagas Tuhan. Marmalas niuhur ipataridahkun sada sura-sura halani Tuhan ada bersama dengan mereka. Halani aibu edo tantangan. Ada pergumulan, ada bahkan duka, ada bahkan keheningan yang sangat tidak terduga. Naboy mambain tidak bersuka cita. Tapi sadukah goluhkon ibagas Tuhan, rapakon Tuhan, ijaido mampu mengidah dan memilah apa yang layak, apa yang sesuai, apa yang pas domu hubani ari-ari ni goluhta. Kuria na hinaholongan ni Tuhan. Marmalas ni uhurma tong-tong ibagas Tuhan in. Anjaha isobut bani ayat 10 pitu tetap martonggo. Kuria na hinaholongan ni Tuhan, halak na tetap martonggo adalah orang yang bersuka cita ibagas Tuhan. Ibagas na marmalas niuhur ibagas Tuhan, agepe duka na ialami, dia mampu melihat ada sesuatu yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa na boy mambain margogoh, na boy mambain marhasitongan, lako pataridahkon hidup sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Hidup sebagai orang yang disertai oleh Tuhan. Ay manehasi holhon ni Paulus hubani Kuria Tesalonika das doai ge hubata parhorja ni Kuria pakon keluarga bani panorang sadarion ase goluhta ibagas na ipagolpa marmalas niuhur ipagolpa ibagas na martonggo ibagas na martarima kasih halaniai goluhta pakon horjata aima natota pataridahkon harusuhni naibata. Bapak Inang, nahadotongon bani mukah ni aktivitas ta. Bani nalaho mandalan kon horja hita bani tahun 2020. Na ibagas malas niuhur, ibagas sukacita yang luar biasa, ibagas semangat na mangajamkon holong ni Tuhan.
marhitihon yai isobut domu hubani tekstaon anggo ya tahon marmalas niuhur anja hatotap martonggo mararti doai pikirata lakahta aktivitasta aima pataridahkon goluh na ibagas Tuhan. Bodo tangis, bodo tertawa, bodo bertepuk tangan. Tapi bukan bertepuk tangan di atas penderitaan orang lain. Bukan tarilu halani pitah au dasana sonon. Bukan marmalas niur halani langdos au pakon halak naligan do muhubani duka. Tapi tarilu ibagas Tuhan, marmalas niuhur, marpangarapan bani Tuhan, martarima kasih ibagas holong nakum bani Tuhan, halaniai pikiranku, pagoluhku, aima goluh napasangap kon Tuhan. Jadi yang gue sobut hubani buku podah nini sonon, tang si porlunan, aima jaga mauhurmu, ay hunjay do luar haguluhan. Tang si porlunan, bani haganupan aktivitas ta, bani na marmalas niuhur kita, bani na mamikirhon aktivitas hulubianon, anja halang lupa bani na merenungkon haganupan na yalami kita, ibagas ari na salpuin das kubani panorangon, nini parpuda. Tang si porlunan, jaga hatimu. Nini Paulus hati na sonakaduay, ay ma hati na totap marpangajaman bani Tuhan. Hati na totap mengandalkan Tuhan. Hati na totap makatahon tanpa Tuhan. Langadong buy tarhorjahon hita agi ape. Halanyai bani malas niuhur ta sadarion, bani malas niuhur domu hubani hidup niuhur ni Tuhan on tanpa terkecuali. Ang guboy mangidangi sadarion, apakah musik, song leader, kehadirata ijon, mari menjaga hati. Mari menjaga hati. Tang si porlunan jaga mauhurmu. Uhur namar pardomuan bani Tuhan. Ase marhitihon yai lang melangkah dengan sesuka hati. Pakon lang kuma mengajari hanya untuk memuaskan diri. Tapi tang si porlunan nini domu hubani buku Tesalonika on tong marmalas niuhur tetap martonggo martarima kasih bani Tuhan. Bapak inang kuriana hinaholongan marhitihon yai ipataridahkon mahubata pasal goluh na baru. Jadi lang pitah tahun na baru tapi marguluh ibagas goluh na baru. Goluh na mangajamkon holong ni Tuhan. Goluh na mangahapkon pabuwa kehadiran Tuhan laho patorsahon haganupan aktivitas ta. Halaniai kesetiaata ibagas parguluhon na baruon agepe buedo perbedaan. Tapi kesetiaan halani porsaya kita pabuwa sukup do gogoh humbani Tuhan. Laho patorsahon guluhta. Laho mambayan diar aktivitas ta. Laho mambayan tunggung hita itongah-tongah ni Kuria. Pakon laho pasitongkon aktivitas ta bani guluhon. Halaniai sebagai parhorja ni Kuria napataridahkon goluh na baru ay magoluh na marmalas niuhur ay magoluh na martonggo ipakehan nami istilah ihutaraja na tuari halani baru mula kau halani maseda tumangdalan khasiatar das kira-kira huraya huluan nini si dia masonon gas terus iya halani ang gobani panorang bani iyanan namar lubang-lubang lang igas
ijay mamarsaran. Pakon ang gubani iyanan hubang, berlumpur, ibahin homa pelan-pelan, so hijay maay. Halanya ini si dia gas terus. Ase mitro haganup do penumpang ni bis cepat. Ibu toh kosi ijaya dong lubang doma manjolom. Si joloman ase kokoh. Ase ulang monggalonggal iya hujay-hujon gabe menderita orang lain. Gas terus. Bapak Inang. Buedo namambahen berlumpur dalanata bani tahun 2020. Buedo ay termasuk halani tugah-tugah pabuat tahun 2020 lebih ngeri daripada 2022. Langku botoh halani adong namambere ceramah huban nami. Hutaraja ay mayanan hatubuhak ko yan aku magudang. Termasuk dua IDT sa dukah niyon. Desa tertinggal. Tapi nalobing ngirini, menurut data ni Simalungun, termasuk bani posisi nomor 2 kekurangan pangan bani tahun 2020. Lang pita huta raja ay. Bahak dope huta-huta kelurahan dusun itano Simalungun na termasuk na songonay. Memang anggolang haganup manggas banibunan ni taunon saut maay terjadi. Kelaparan mahul ijay. Pakon anggo tenang-tenang do hasomatan na dong Parsimalungun i daerah baniyanan na bayakon. Tading manangi berita naman dohuli hita. Dumuhubani keadaan. Dumuhubani pemetaan ni Simalungunay. Halanya ini nuhuru sonon. Tanda ni namar malas ni uhur hita. Marguluh na baru ibagas Tuhan. Mari tingkatkan kepedulian. Anjaha paratah-ratah kita gabi pangidangion namar buah. Ase marhiti hunyai purini langtar urupi hita parhuta nami. Dumuhubani keadaan di sidia. Agendo pala ulang rarat koli. Keadaan na sonayai huhutata halani langadung namang gas. Langadung namang bayin semangat. Langadung namang bere motivasi. Gabi rarat koli keadaan na sonayai das hubani yanan naligan. Halanya ini nuhuru sonon. Lang pita sidia na ihuda. Laho pataridah kon guluh na baru, guluh na ibagas Tuhan, ay matotap marmalas niuhur, totap martonggo, martarima kasih. Das do age hubat tabani panorangon. Halanyai ang gubuy motivasi hita, kuryata bani nasa resort on, laho pataridah kon guluh na baru. Laho pataridah kon semangat na baru. Laho pataridah kon kepemimpinan na baru. Totu ijai hita makatahon. Kita tidak bersuka cita karena orang lain. Tapi kita bersuka cita karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ase marhite hunyai semangat gas terus ibagas namar pangajaman hubani Tuhan on langbe paimaon bulan Februari beai. Tapi pukah kita maai semangat na baru, semangat na maronjolan bani Tuhan, pakon semangat na pataridahkon, konsisten bani guluk taon pabua, haganuk do boy bahenon ni Tuhan hubata. Halanyai, paunduk kita madirita, paunduk kita mauhurta, ase tetap marpangajaman kita bani diar layak ni Tuhan. Naparpudi do muhubani teks taon. Tahun 2020 bani GKPS aima tahun jubileum 120 tahun. Marhite honi 120 tahun Injil das Simalungun. Bapak Inang panorang ni mahuba-hubata laho
mengevaluasi. Sona hadu tongon. Atap na buey dope bani ari-ari ni horjat taon, pangidangi taon, aima pangidangion yang ada di dalam lumpur. Marhite honin lalang igas kita domu bani hapur sayaon, tenggelam kita humani bani lumpurai. Marhite hata, ya lang tarkahua bin, sonin naman doi terus, puri sona hape on naman do ujung ni, paturut mahuzin. Ay ne bagas lumpur maay. Ne bagas suasana yang tidak dalam Tuhan, ay maguluh na sonayay. Tapi ang goidingat kita pabuah marmalas ni hurdo hita sonari karena Tuhan ada bersama dengan kita. Halaniai. Iya, purini pe mungkin anggo ipikirhon hita bani goluhon songon na memang domadasku bata ahanay sobut tahun resesi ai. Tahun pergumulan ai. Bani 3 hari pe bani bulan Januarion doma memang semakin nyata, mahal, sulit, pakon sona makobaskon pe agak mahol maun nita. Ketika kita mau berbagi, ibagas holong nahum bani Tuhan. Terlebih maay bani pelayanan on. Bapak inang, lang panorang ni mundur humbani sikap yang berpengharapan bani Tuhan. Agepe adong do panorang ni mundur bani gulukta. Istilah ni anggota dokah nion, au boy gabe memotivasi orang lain. Do muhubani semangatku tanpa disadari, do memundur lang mampu be memotivasi orang lain. Boy doai mungkin terjadi. Langpak kita makatahon sesuatu, halanya hakun hita kesulitan on. Tapi ulang das mundur semangata mar pangajaman bani Tuhan, marondos bani Tuhan, na sanggup laho mengubah gulukta, laho patotapkon kita, domuhu bani kehadirata ilo bani Tuhan, na pataridahkon hidup anjaha semangat pikiran padaskon harosuh ni Tuhan. Halanyai bani na sihol ipestahon kita jubileum 120 tahun na ipukah komaniai mulai humbani bulan Januarion. Marhitehon niai ibagas semangat 120 tahun Injil isi malungun pataridahkon hita maguluh na dewasa, goluh na ipimpin Tuhan, goluh na hinarosuhkon ni Tuhan, marhitehon ni teks ni ambilat taon. Tong-tong marmalas ni uhur, totap martonggo, martarima kasih, dumuhubani na pinindoni na ibata hubata. Na pinindoni na ibata hubata. Tang siporlunan nini parpodaai, jagalah hatimu. Menjaga hati, makatahon, makurjahon, harosuh ni Tuhan. Pasti akan semangat marmalas niuhur mandalankon horjaon. Bukan apa kata orang, bukan apa kata keluarga, tapi apa kata Tuhan. Marhitehon yai, Bapak Inang, marmalas ni uhur mahita, halani pikirata, uhurta, sonai age persekutuata. Aima persekutuan yang mengandalkan Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Aima padauhkon pikiran yang sia-sia, padauhkon uhur na gulap, pakon padauhkon uhur na makatahon dearando makorjahon do muhubani pardunia unon. Urahando makorjahon do muhubani uhur ni dunia on. Ay manasihol pada hota, tapi mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan sukacita bersama dengan Tuhan, maka
kita hidup dalam sukacita. Marmalas ni hurma hita, halan itu hata rap pakon hita. Selamat tahun baru ma hubata haganupan. Martonggo hita. Doma ijalo hanami hatamu Tuhan, nagabe panotap banami. Mangguluh ibagas harosuh ni uhurmu, anjaha patotap kon uhur nami ibagas pambobayonmu. Bani tahun 2020 ay tahun paridop niuhuran huban nami. Tahun padohorhon diri hubamu, makorjahon harosuh niuhurmu. Ase rapakon hamma hanami Tuhan, bani haganupan ari-ari ni guluh nami. Age bani ibadah namion, age bani horja bagal na pasing nasihol dalan konon nami. Ase irahut hatamu hanami, laho mamikirhon harosu ni uhurmu, manadikon sagala uhur na gulap, sonaho mapadohorhon diri nami, tetap bersekutu, mangajamkon derni layakmu. Terpuji maham Tuhan, sonari rosi sadokahni dokahni. Amin. Paima ipatupuhita galangata, tangar hita malubi hata ni naibata nagari onjulan bata laho manggalang. Tersurat maay bani Pasalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal niuhur bani naibata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani sitimbulanin. Sonari patupuhita ma galangata.
Papenang hita haganupan, bani panorangon siol hita menjalo horja bagal napasing, asedia pasir cerita hadir yonta, uhurta, pikirata, laho marjalo horja bagal napasingon, nabere panorang hubata untuk saat teduh. Mandoring kita. Mandoring kita nomor 255 ayat sada pakon ayat 4. Papenang hita haganupan, onga adong kisah komplotan perampok spesialis rumah kosong. Sihol merampok sebuah rumah kosong yang sangat mega, yang sangat luar biasa. Singkat cerita, baru suatu hari berangkat masih dia laho merampok rumah on, membongkar rumah yang luar biasa, mewah on, megah on. Duk masuk si dia, kepala perampok langsung mengatakan, ayo pulang. Lah kenapa bos? Pokoknya ayo pulang. Masih, ini luar biasa loh, banyak untung kita dari sini. Lah ngadokan ini kosong rumahnya, kenapa? Pokoknya mulak, holi hupatora. Jika cerita mereka pulang ke markas mereka. Di markas isukun anggotanya, masih mulak kita, komandan. Padahal itu tadi luar biasa loh, masih mulak kita. Ibu Tuan Nasiamdo, sanggah masuk kita nokan, das ruang tamu rumahai,
huida kosi foto ni keluarga na rumah ai. Saya langsung teringat, ternyata seminggu yang lalu baru ria mangan dopeau pakon keluarga on. Ada sebuah acara. Sehingga saya tidak sampai hati untuk merampok, merusak apapun di rumah ai. Aido ase mula kita hanjai. Oh, ternyata begitu kisahnya. Semua pada ngurut dada. Ih, kepala perampok tapi begitu baiknya. Hanya karena pernah riap mangan. Bapak inang kita ganupan, tokinari lau riap manga kita. Communion, community. Kepala perampok setelah mereka melihat pernah makan bersama, dia tidak sampai hati untuk menyakiti, tidak sampai hati untuk tidak berbuat baik, tidak sampai hati untuk merusak rumah itu sendiri. Halaniaha, do mau enggak riap makan paku keluarga on. Bahkan dibayari lagi, gratis, membungkus lagi pulang. Nah, tapi masihkah kita sampai hati kepala perampok bisa berbuat seperti itu? Sonaha hita Bapak Inang. Sonaha hita do kosi mangan hita, riap mangan mahita bani panorangon. Haganupan majelis jemaat sareso cililitan. Berarti kebaikan dari dahma halaniaha, buah na riap manganon pasti berbuah yang baik. Lang enak mangan Bapak Inang anggolang sehati, enggak terholi perak. Oki kan ini yang bahasa nami. Tidak enak makan. Enaknya makan ketika ada kesehatian. Sehingga anggodo memberi hita uhur tabani panorangon untuk riap mangan. Mari kita jaga ini bipot nanokan. Kesehatian kita huluben nyarion harus bisa. Kepala perampok aja bisa seperti itu. Aku kepala apa ini sekarang? Di jemaat, di sektor, aku ini kepala. Bagaimana sikapku? Doko sihupangan, hujalo, daro, pakon daging di Tuhan Yesus. Jadi Bapak Inang, selamat riap mangan mahita bani panorangon sehingga ada buah yang baik setelah kita pulang dari sini hulubiani ari. Halaniai Bapak Inang bani panorangon iparsita hita do manjalo horja bagal na pasingin. Halaniai ningon takas do hubatta pasal horja bagal na pasingin rosi do ulih tahun jin. Ipasirsir na ibata do haluahon. Apa hasasapan ni dosa? Halani palanggarota bani titah pakon hata ni nebata. Ganup halak na marol soli dosan. Jana nara pau bahu uhurni. Anjahan sirsir manjalo si panganon napas hinuman napas ingin. Parupe do bani haluahon. Apa hasasapan ni dosa ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ia kuhita do. Nagog dosa apa hahurangan do hita ilobi ni nebata apa haso manjolma. Humbadi dirita sandiri. Gok hahurangan do hita. Jana patut homa uhumun ni nebata. Domuhujin. Ihasi holi hita do idop niuhur. Apa hasasapan ni dosa humbani Tuhanta. Aseroh mahita hubani Tuhanta. Ibagas toru apa borsi niuhur. Halaniai. Parek sahita ma hadirion tayo bini Tuhanin. Marhite na membere balos bani sukun-sukunon. Riap mahita jongjong. Iparhatongon uhur mudo pardo saham humbani partubuhmu. Apa marhite palanggaronmu bani titah pakon hata ni nebata. Anja hapatut hona uhum ham marhiti honiai. Iparhatongon uhur mudo. Tongondo ihoruhon jani sol-soli uhur mudo samuai. Anja hatongondo ipindo ham sonari malua ham humbani do samuai. Tongondo. Ihapor saya hamdo Tuhan Yesus Kristus nadup roh hutanohon paluakon pardosa. Ia nadup mati apa mulak manggolu makokop ham. Mamorsan jana manasap dosamu. Ihapor saya ihamdo. Ihapor saya hamdo ruti pakon anggur na bani parpadana na pasingin. Inman nagabi perhitian di daging pakon darni Tuhan Yesus. Ihapor saya ihamdo. Radoham makagulukon hasasapan ni dosa na dop ibere Tuhan Yesus hubamu. Marhiti na makagulukon gulu na baru. Radoham mardear pakon halak manusahi uhurmu. Radoham manasap dosa ni haso manamar dosa hubamu. Radoham anggosonai. Diarma ganup hita masopot kondosata dosa dopak Tuhan na ibata. Dosa dopak keluarga apa hasoma. Dosa dopak ganup natinoppa.
martongko mahita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami marhite Jesus Kristus si palua hanami. Iparhatongon hanami perdosa do hanami humbani pertubu nami nari. Apa marhite palanggaron nami bani hatamu. Natalupdo hona uhumu hanami sonari pakon magira. Porini ibalos kon ham romban humbani dosa nami ay. Tapi halani baggal ni idop pakon holong niatemu. Ibagas Tuhan Yesus Kristus nabi neremu makokop hanami. Aido mambain roh hanami mangindo hubamu. Maidop ma uhurmu ban nami. Jalo hamma hanami. Sasap hamma dosa nami. Bere hamma tondimu na pasing ban nami. Asimargogo jana monang hanami manaluhon segala dosa. Pakon makurjahon na romban hubani harosun hurmu sa doka golu nami. Amin. Riap mahita martonggo marhite tonggo ne yajarhon Tuhan Yesus hubata. Asena siam nama sopot kondosa na siam. Anjahan na horahan bani idop ni hurni na bata. Say ondos mabadi na siam. Nahina por sayaon na siamay. Anjahan mang sagah kon hata ni Tuhan Yesus. Hulwar hon mahataon badi na siam. Ibagas koran ni na bata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing. Tenger maur na siam. Doma sasap haganup dosa na siam. Riap kita makatahon amin. Amin. Undul mana siam mandoring hita. Pasir sirisa dorong kita nomor 100 ayat sada pakon ayat 4. Sonai pondok kita mau hurta mardingat tonah apa manangihon hata ni Tuhan Yesus bani na pacirsirhon parpadanan na pasingin. Buat Tuhan Yesus marmoti porongin sangkan nahon apartahian niya. Ya tahun terima kasih dopai topik kimaay beri bantusian ni irik ya tahun. Jalo na siyama ang jahapangan. Dagi budoon na bidareho mo na siyama. Baik na siyama sunin gawi pardingatan ba.
Tahan terima kasih aja ya tahan ada vaksin dia. Jalur nasiam. Genuk mana siam mangilu bunji. Ia panggil manon pada nabar doon marjeda rohku. Nani duluskan makok nasiam. Bayan rasa ni dosa nasiam. Bayan nasiam masih tinggal pagingala nasiam ba. Ase roh mana siama ido masir sir haganuk dai anjahatongor nasiama der layak ni Jehovah. Ase jongjong mahita haganupan. Iha tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hama anjaha pangan ma. Daging kudoin nai berehon makokop nasiam. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus jalo hama anjaha inum hama daroh kudoin nai duruskon makok nasiam baina sasapan ni dosa nasiam. Inma man ramotkon pakon patotapkon uhur nasiam maka persayaisi ase benin nasiam haguluhan nasa dokah ni dokahni. Amin. Irik mandoding hita. Doding ta nomor 110 pitu ayat sada pakon ayat 4. Ia do
kita musik. Ayat 4. Yesus gotong tong haporusanku, angkapakon maboluhanti, ay perdon dui depel mamanganku, buondos penghutangan ni. Riyap Mahita Jongjong. Puji-pujian pakon hatari makasihon. Saya pujion kudu Jehovah bani segala panorang. Tong-tong Tongdo puji-pujian ibagas pamangan. Pamanganku. Marhiti Jehovah do marmegah-megah tonduihu. Ibogi harak nama doyuk maai, gabe malas mauhurni. Hasomanina siyam maahu pabagalhon Jehovah. Sairap mahita patimbulhon dorani. Hupindahi do Jehovah anjaha ibalosi doahu. Ipaluah doahu humbani sagala hadiaranku. Puji hita ma Jehovah. Martarima kasih mahita hubani. Amin. Mandoring hita. Manduring nomor 2 pasada ayat sada da subani ayat 2. Mahita, ham Tuhan nebata bapa nami parholong niate ya paparidop niuhur. Ipuji jani pasangap hanami doham, halani hidup niuhur apa der layakmu nadop ijalo hanami. Domai hokop ham hanami jani sasap ham dosa nami, gabi manggolu hanami ibagas idop niuhur muin. Pabayu ham hanami mandalani ari-ari ni golu nami. Asimar gogo jana marhamunangak kanami makor jahon harosun nihurmu. Patotap ham hapor sayaon apa pangarapan nami hubamu. Asimar gogo hanami pasangap kon ham sadoka golu nami. Terima kasih mabamu Tuhan,
Bani haluahon apa pasu-pasumuna dop ondos suban nami. Ijoni galangkon hanami do diri nami, pakon buah ni horja nami, gabe tanda ni tarima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan namion, gabe perhatianmu padoraskon horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu hama golu apa horja nami, pakon sinadongan nami bay nasangapon di Quranmu, ibagas Kristus Yesus si paluah kanami. Amin. Mulak mana siam bagas damai, jana jalo hama pasu-pasu bani Tuhan naibata. Hidup nihur ni Tuhan Yesus Kristus. Pakon holong niate di nebata Bapa. Apa persauran ni tondui na pasing ma. Nama kasomani na siam haganupan sonari nariro si sadokah ni dokahni. Amin. Horas jana selamat tahun baru mahubat tahaganupan Bapak Inang. Horas. Boy hita tene marsi salaman bani Hasomanta Bapak Inang na adong i samping kiri kanan ilobeita. Doma salau se ibadah ta, anggo ididahkan kami tingkat kehadiran ni jontene, mariteuhon ni jumlah majelis pakon ni keluarga mungkin satongah dopeon narohon tene. Setuju do hita pasalai? Pertanyaan ni, masema lang roha somanta, anggo abat-abat nama deyardo, mungkin ai nama deyardo homai halani dong do homa prioritas. Natang sederan, tapi persaya nami acara sadarion momenon on ma tang sederan bata naroh bani penorangon. Tepuk tangan lo behita haganupan. On halani MC dadakan dohomaon nokan baru tang sekretaris resort. Jadi on termasuk bagian dari kerelaan ringgas ni uhur laho mangidangi. Tepuk tangan dong untuk saya. Terima kasih buat haganupan doma jurei acara kebaktian ta na HP pangahapta na HP pangidahta bani rangkaian ni kebaktian tapi tetap terbarita magoran ni Tuhan bani ganup goluhta. Tepuk tangan sekali lagi. Nokan i basahan nami bani hitana maresponsoria bani refleksi tahun baru. Anggo ididahkan nami nokan i inti sarihon hanami bani hita sahutan tahun bani per jemaat anggo hun cililitan nokan gabe sidalan kon harosuhmu mahanami layur bani goluh nami ay manokan parcililitan anggo parcipayung gabe juak-juakmu nasari anjahana peduli mahanami anggo lubang buaya gabe si pangidangi maau lang si idangi anggo parcibubur gabe pasu-pasu hubani hasoman keluarga gereja bangsa pakoni negara. Jadi haganupan sebenarnya doma iucapkon hita tapi ganjang pe ari ibagas tahun 2020 toluondong pe sekitar 340 hari nari on masih dalam konon tatene bani haganupan pengaidang yonta gitu ngatongan keluarga gereja age bani bangsa negara ta buah mangga buah delima dimakan enak rasanya. Selamat tahun baru mah hubata jorgit torsa ipasu-pasu naibatata. Ada yang bisa membalas pantun saya dari Cibubur silahkan. Nanti ini gini. No kan pengurus resort dadakan meminta saya jadi MC. Sonari pengurus resort siap ya mengeluarkan voucher 50.000 untuk yang bisa menyambut pantunnya. Parcipayung dong 50.000 untuk satu pantun. Dong Parcipayung, ayo bain ham Bapak. Oh, catat ya, catat pengurus resort 50.000 ya aturan Honda. Ada lagi yang bisa menyahut pantun
dari Cililitan. Ayo, Pangeran, ada? Ayo. Stadion. Ah? Aturan Honda, ini berapa karena nama Berapa Poso? ini? Biar ada modal menikah. 100.000. Oke. Oh, 100.000. Dalan Huhu Tabayu. Cakep. Gue itu mang jumpa kita Hayu Bona. Cakep. Dong matongon hita mertahun baru. Saya tong ma itu pagi naik batata. Cakep. 100.000 dari Cililitan sudah, Cipayung sudah, Cibubur. Cibubur dah itu nih, Ham Cibubur. Maaf dah Bapak. Par Lubang Buaya loh be. Ada? Ini berapa ini? Aturan Honda berapa? 100? Cutnya siam, isi perlo be. Per Lubang Buaya doh Ham. Ayo bain Ham Bapak. Cakep. Amin. Catat ya turang. Isenela penokan. Cipayung. Oh, ini berapa turang? Berapa Cipayung ini? 100 juga. Berarti nanti semua 100 ya turang. Tadi yang 50. Tapi tadi pantunnya yang 50 cuma 2 ponggol. Jadi 50 aja memang yang pertama tadi. Iya kan? Tadi cuma seponggol. Selesailah kata sambutan katanya kan. Padahal belum selesai. Oh, nasiam 100. Oh, ayo Bain kakak saya dari belakang Cipayung. Ayo Kak, baru Sinaga. Kak Oca, guru sekolah minggu, ayo Kak, jangan ketinggalan. Oh, cakep. Ini sampirannya aja, ini isinya belum. Ayo Kak, isinya Kak, 2 baris lagi. Oke, cakep. Tetap aja ya dicatat. Oh, dong ijo nama nambai. Bain ham nang, bain ham. Karas bekam danang. Wow, cakep. Selesai sudah pantunnya ya, sudah ada keluar pengurus resort 450.000. Tadi kakak Osna 50.000 lah, berarti 50, 100. Jadi tupuma pengeluaran nih pengurus resort bani awal kata sambutan non 500.000. Tepuk tangan dong pengurus resort. Baiklah, sonari masuk mahita bani kata-kata sambutan baru on bapak kata sambutan dah no kenai pembukaan piai. Pengurus kategorial tingkat resort pakon GSM yotang hanami na siam hulo beyon. Boy marsaha potik-otik tapi boy dohoma perwakilan. Yotang hanami kata sambutan na perloboy pengurus kategorial tingkat resort pakon GSM yotang hanami na siam hulo beyon. Ganup guru sekolah minggu, ganup pengurus kategorial aima bapa, inang, lansia, sekolah minggu, pakonina poso. Ya. Sekolah minggu, ya. Haganupan ijon guru-guru sekolah minggu, setandai pengurus resodok ngomaita guru-guru sekolah mingguon. Oh. Buatas mai jona se taridah takas ganup torang. Anggadung situ amonang, hamonangan percepat. Bendahara Bab Resort. Jangan komen dong, cakep. Bisa nggak di mana? Tulang Roni mana tadi tulang Roni? Tolong dipanggil dong. Bikin pantun sin, udah lewat. Resti kemana sih?
situ bernyanyi kita. Ay, tungguin ang maningunduhol ng bani Bapak. Sini kita. Kau yang ngomong. Ini orang itu dulu sekolah minggu. Sekolah minggu dulu. Nanti persembahan lagu dari kategorial ini nanti GSM nanti menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Sama Iya. kami lah biar Oh ya, semua pengurus kategorial, seksi kategorial ya di setiap resort nanti, di setiap jemaat. Baiklah, oke, Tulang Roy di sini dong karena kami ada lagu-lagu dadakan yang sangat spektakuler ya. Jadi tolong stay on your keyboard please ya. Oke, berehan nami mapan orang. kalian berciuman di depan. Hidup ini ada kesempatan. Lagu apa? Yang langkah. Gak nyanyi.